obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya Pamoja Sacco yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikompany ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boyko abonchereria ibotani na wa Kenya Pamoja Sacco yonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru yugutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe, business loans, salaried loans, na boigochi advance loans. Boigon korantura muri chibesa ase uri kuse mobile payments. Kabe oyomo wa Kenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya. Asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik. Siba kiresi miasi namba 0746-668-190. Kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya wa Kenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko wake rabia isoko chora wa Kenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chibranchi chito ikomina inya chire within usi wanaintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini Sacco yeto na gusi yeto esa magenda wa Kenya Pamoja you our concern. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyue karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu.
Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chapto kiresta ikaibere igore chinsa ikomi chabono morogoba bwire byo mwancho muri Ogetembe TV oyigano morogoba bwire tkuye Jumapili tariki 25 mutenyo gatano na kabere umwaka bw'ekiri bubere 25 ekionga senchira yo bwenye ngathire nyaboga havira kariri ku studio kabere kwa na kyabuna chibiche na Mario gingo kirachira senchira ere yo bwekrano ikaranso ike obena into weka omwario natogo chaka abanyanyimbo nigo bachakire obutuki kubwatikana nego kore aso mugako yo mubwi miaka ya igato anyorekana mbarabare ne para emambya yeri tukoria rero gasireti obogima bwaye ensemo yasuneka ebunge ya Bonchari e county ya Kisii nyagosira Peter Mitunda oyoro morisi ya kanisa yegi Adventista yasuneka Central nigo akatabekana asoka kurbuoye kogenda emiremo emambya yeri tukoria rero na magiga yaye ya mate yaye nigo yanyora mangana usoro boti igoro yogo kwaye kare n'ebintu aregotia gokora emirimo yaye gati yabo ebichiko kyomochanga gusege chiko kyomochanga abamenyi benseme yo nigo bayichanirege korekyo asengencho nyagusira nigo arokanete orenge buyake gimari tukore igoro na mono chingaki asangete na bakristo ase kanise yo yaye eryogo sasima abanyanyimbo nigo bayika na korusyo mubiroje enseme yo goyika sengeru chingaki obutuki bwachakio eri kumanya bene ekeirera ogokwa kwaye Peter Mitunda. Bishop we diocese ya Kisii Joseph Mairuro kemwanigo akwanire obuyana obumo bwekerisia aseboiga akwanire obosibore bwakera omonto bugokwana amanganaye anene mono igoro ya siasa asensemende nigo omusasiroti asereta Aponaris Masese nere akwanire siasa chense ya Kenya saboriri abantu bonsi nagotepa siasa nigo chikare are na boigo coalition gosebo mombuyo bwarosi wetibanya gwechandera na siasa echo okoba nigo chikare are ayigani babera aba nigo bayakwana yayiga ase osa asomo yiga boko igora nabo yogochengera ekerisia ge parish enya ya Nyamache ase boigo osa niga gocha magiga yechingwana yabantu komocha chingwana chaye Bishop Mairura echiabwatuka amatuka bwango igo chiko mochia ose chikorenga buna nigo agendrete korenda ose kubwatisia serikali ya Kenya kwanza insobora ibwaye Daktari William Samoei Ruto. Sasa kupiga siasa kero muntu no munu ene mirimo ya iramo rwanderera, lakini tena hatuwezi kusema hatutasema jambo lolote juu ya mambo ya siasa. Huyu kama mwalimu aboli na kifada mwote ino bishop wako na mangana asalikire ande bishop wako na ande mwaboga bishop na kina ande whatever na tena mto chandeka mono igoro ya siasa na bego chenjirinde lyons mbararo siga ntokoroke coalition turarwana bono bago chakorosia coalition tonyorenga Matiang'i na Ruto wale coalition yemo na ndingi tora kwanirenda tu komanya lakini rende na ende seke gusi koromo kogosika balia banenake wakwana nonya bakogechiri wakwana mangana make. As we are together, we are a unity. Mwando yomo wababatise na bana mubatange mbabaza kugwana mangana mange mubakani
Mugando yomo bwa batise. That is how we are here. We want to love God. We want to worship God. We want God to bless each one of us. We want God to forgive us. And we have to forgive one another. Mwisho, tuombee Wakristo wanyamache ambao wametuonyesha mfano mzuri, nasi tufuate huo mfano mzuri. Hatukuja hapa kupigana na mtu yeyote yule. The last word I want to say to everybody, in this Mass, as we respect God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, I want you to realize that God has given us fundamental freedoms, that we may respect fundamental freedoms of everybody. Ndo basa kwa chegionde. Jena anya kwa bachegia, na ene tinko bachegi ni nkwega na bongo kuwa ni no moyo morabu. Abarai kurwase kaunti ya Nairobi ni bagendere kwegerera serikali ya humo serikali ya Kenya Kwanza nsi burai bwa Dr. William Samoei Ruto okwana omugasorero chingaki cha masabo anene mono ase kanisa ya ACK ekorokwa St. Martin's Light Industries Church ensemo ya Korebangi omochio Nairobi abarai abo ni batogire egetambukiro ky'omurai bwense gyokwa abasae anene mono chiribu emerongebere na isano kurwase kaunti ya Nairobi emeremo aso morobiro kazi mtani uyo chakire ase chi kaunti emergency ya Kenya abu para chigo cha kabene emereme yori tukorea anki. Ukiangalia vile mashule zinajengwa, we have a builder. Ukiangalia venye stadium zinajengwa, we have a builder. If you see how our markets within the country are being built, we have a builder. If you see how roads are being built in this country, I'm assuring you we have a builder on William Samoei Ruto. Na hii mambo hapa, hii ni kidogo hii. Hii ni kidogo. Watu wa ACK, hii ni kidogo, si ndio? Yeye amke na tamke neno ngapi? Moja tu. Jinsi Biblia inasema, sema neno moja tu na roho yangu itafanya nini? Itapona. Na watu wa ACK pia leo roho yao itapona. Thank you so much for the jobs you've created for our youths yesterday. More than 20,000 were congregated yesterday in Lang'ata na wengi wameingia kazi, wanaanza mboka kesho, si ndio? Our young people. Mimi ni parent, and we are not saying that these young people cannot and should not exercise their rights. But you cannot submit your children to the church, wewe kama parent umewacha responsibility yako, si ndio? You cannot leave that responsibility similarly to watu wa shule. That is what Your Excellency said. So when you wake up at 2 a.m. Kenyan time saa 7 hapa kujibu rais, mimi nataka kuambia hawa Philips katika serikali ya rais, amuka so that you can allow the president to focus on what he is doing, na nyinyi mujibiane na hawa watu. Ni kushukuru rais kwa kuendelea kutembea na sisi Nairobi. We don't take it for granted. Na pia ni kushukuru kwa kuwa umetuajiria vijana tena jana. Umetuajiria vijana wengi. Simona jana vijana wameingia Climate Works. The president is really doing a lot to try and create job employments for the youth. Your Excellency, hakuna shukrani tunaweza kurudishia Nairobi zaidi ya hiyo. Umetushikilia sana, barabara ndio hizo, umetupea pesa kutoka Nairobi Regeneration and Akura, na barabara kwetu zinatengenezewa. So Gukwana ase kanisa y'omurai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo akwanire chibesa cyabo chisemi cyabo sagose free education imeyense ya Kenya asatebire ba mentre chibesa go chiase university inse y'omurobero New University Funding Model ase boigateba nigo babekire okwigwana nebyombe byaborokia anamoneke mbugire ya kupet ne kyombe kianat gyogo cya kuba menta chibesa ose nengo gosomo sharobo korwa enuguta isano nemo igoro yemye wikachini guta emerongevere na kianda igoro yemye urenchere ya moyo gukora emigino gosemegomo yabere kwanekiwa ase aborokia. Free primary education katika primary na secondary ni haki ya kikatiba ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Na
tumehakikisha ya kwamba in the last 2 years tumefanya mambo kadhaa to make sure that education is truly universal and truly accessible. Because the commitment we have is that education is the greatest empowerment that any society, any country can give to its young people. And that is why education must be affordable, must be accessible, must be of good quality, and must be relevant. Na sababu hiyo ndio tumeweka pesa nyingi kujenga madarasa mpya. Kwa miaka miwili imepita tumejenga madarasa mpya 23,000. Hapa Nairobi peke yake niliwapatia wabunge wa Nairobi bilioni 1 kujenga madarasa mpya hapa Nairobi. Kwa sababu hapa Nairobi ndio tulikuwa na changamoto kubwa ya msongamano katika madarasa yetu na watoto wengi walikosa nafasi ya kusoma. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya masomo katika university tumeongeza pesa ili tuhakikisha kwamba ile new funding model inahakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, wapate wote nafasi ya kusoma. Vile vile tumeajiri walimu zaidi. 76,000 teachers have been hired in the last 2 years. By January we will hire another 24,000 teachers. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa kusoma kwa sababu hakuna walimu wa kutosha. Vile vile tumekubaliana na viongozi wa walimu wale wa KUPPET na wale wa NAT ili tusiwe na mambo ya strike na tusiwe na mambo ya msukosuko kwa mambo ya elimu. We have agreed with them, we have signed a CBA up to 2029. Sasa hatutakuwa na mgogoro hapa. Mawaziri omonene omuske Musalia Mudavadi nigo akwanire chibesa echikyabekwa kurase budget gochia ensemo yetsemi okwana kurambere South egotoka akaunti ya Embu. Mudavadi nigo aruro kubolia gochia sabana siasa kwaneke buna chibesa echo ngotumeka chirebuya unenchire ya moyo kwanekere abana abakenya nkonyora bari tsemi asa boiga aruro kubolia gochia sabana siasa kubeka siasa kando nari bagari aye kura enekere gosigo ikirandiria abakenya amagendro ali batagete. It is important that we allocate enough resources for education of our children, for the health of our people. And it is therefore important tuelewe kwamba wakati tunaweka 600 billion kwa budget ya kitaifa kwa mambo ya elimu katika Kenya hii, sasa ni juhudi ya sisi sote viongozi tuhakikishe kwamba that 600 billion is used properly kwa manufaa ya watoto wetu pahali popote walipo katika Kenya. Na ndio tunasema kwamba the allocation that is required, tunataka tuhakikishe that even the university students, the primary school student, the secondary school, the junior, we want to make sure the resources are used properly. Na tunataka hata digitization tuhakikishe kwamba we can track the shilling to every child in every school ili pesa za wananchi zisiporwe na zipotee kwa mambo ambayo itaharibu watoto wetu. These are the messages. Uchaguzi aside, whether there's an election or not, our children must go to school. Whether there's an election or not, there must be health services. Whether there's an election or not, people must feed their families. Whether there's an election or not, we must provide shelter for the Kenyan people. This is the journey that we must walk together. 15 chiabutukire iguru y'echinsa 10 chiabono morogoba nara yukure kionga chinsa 10 ibere na inye chiobutuko bwa rero densur na agende tukwariganiria yomana yanda mange na naye chiego koretra a senchura eriyo bwekera ni chengora Catherine Nyabuga twarengenere havira karire kuri studio kabere gakwaneke buna chibichechi na Mario Gingo ikira chira senchura eriyo bwekera twari burigere borobia a sembro bya Getembe TV kubote tumirane ritkure ankyo.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati alia ye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo gukenye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya pamoja sako yabere ogosira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonchereria ibotani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru yubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya pamoja sako iliyobwego kelie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga umosio wa Kenya pamoja sako. Sako ya Wakenya pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigo kora savings wonko wakira bia isoko chora Wakenya pamoja sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within usi wanaintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosewa ase sake ese walibatala join please njubwango mo join tukini esako yeito bagusi yeito esa magenda Wakenya pamoja you our concern.